Hello. Nabonsa wen biksa official minion kazana salam kahin bolin he. Dunia ai ga chal ha diu dan chu khatwe keiman simpong na hinda ing kating biksa 2026 opening ceremony. Masapena chu welcome address hungintin Mr. Tiengin Waipei President biksa hintin anina chu opening prayer chairman hoding ecclesia hobung kitin kichpa he jingka langa chu anaki bola ita ji chun chipa he tua he umtalo ding he tua he flag hosting chipana chu flag hosting intin chief guest inan bolding hintin tingla felicitation program chi lantin chief guest of honor and chief host abanchu speech hintin by chief guest of honor chief host changjo hintin agup na chu word of thanks Mr. Sailal Zon Kong Sai Secretary Biksa Tingla inspection of the first match 2 team by chief guest of honor and chief host Biksa committee. Ticho program kaga simpong intin tu nama sapian yan program dung zoyen. Saula milovin agan na tayo bangin chaljeng utin. Welcome address parin mangdigin Mr. Tiengin Waipei President Biksa ama mun dapat kiludingin kain kovin he. Program ho supiling thaya ay sawa pa patin ang wana ipirin tuni ko panin pu tipirsihin tingle chip host pu hin thang boy hin tingle guest of honor lal boy hin ama ho thang boy ama ho jong ito banga se diksa jem hoi the dinga ai lo le ita banga thil ki gong le thil ki ngai to ho yang su ni sin thi sa zalwin ama ho chunga jang ki pa thui ka phong wen Saloi tin flag hosting phan hita ding hi zen chief guest puwa ko na hi chicken hi nei la teu hin kene president ama sanglang hin lungset in hungding do antin chi eiga lui la pi lew ki pa mente an loi la ting le mi pin bon cha wa khon an beng ti ve Chen Twintin ki pawmin pu chief guest akuna flag hosting phan Chen Twintin ma chong ki pa thui phong wen tua he aban hung chal kin hoiten felicitation program hungi ding he en ama sapena chief guest pu ading en hung chal hawitin pu chief guest ki pawm le jengen yo chu kan lung kham win koi pen chief guest a man ding tam ti he kana gelovin hi la kalung kham le en hi jong le ki hon adang dang ko the jong ka hena we thing ta se dinga chu million milal jong ko the jong ka heaven hi jong le ep le mi min ema jurisdiction ti dam ema hop sunga ilam kai ho he
ikita lang wa ikisu le wa i ho le ho ikisu lo pi lo lew kon ei su lo pi ti ham ti he ka ge lo ven chi ya cho tu chunga he e ho hup sunga bo lam kai ho he ka ngai sa je wa cho ma ko min jong ka taw ven hi le hi jong le aman jong ei na he the mo ven ngai lu na nei tan ei san pe ven hi chi je chun tu ni a hong kal su na ba nen ki hon jong ki pa na za len pun ka silpi no ven pu chief guest pa sei khai ke ane president lung sen ni ga tin pi le chun ki pa min te ki pa min pu sei khai how kip president ke ane ama felicitation program chan chintin tu na ban chalo hi tiven tua he program a jum juya anaki ko guest of honor atinga anaki te isa Mr. Kamintang Haukip General Secretary KSU KADC ama anaki te isa tung juya anaki kalsong kin ni le amazong pun noi na behelin amanjong khang tha te kichip na ailowa la khanto na thei tinga chicken jong ipida ka tha se ham atien gel kho na nei ta na man in no piwen akipa le jing wen chizalen ahung kal son na ba na ki hon jong ki pa na zalen ngongo cha jong ka ga opi no moven lungsin in khawe nei ga tin pi la jong ki pa min te ki pa me tu na ban chal ki hu tiwen program atinga chui chen chui tin hi jong le aban khat hi kan et ben no movin chi chui pi ham ti le samasa chun kemun pi a pu helen social worker pu helen kipgen social worker ama hungkal son chunga chun biksa lam kai changjong kan kal song win ama ko ma jong kan ki ho le movin teng la ki tho pi na jong na ki tho min aman jong ngai lu na nei ta in ka taw naw isan pi win la tu chen gain wang ti dam finalize wa hi lajin ep dam ji ge wang ka kinyam ven hi jong le hi chini ko a ka na taw naw ni ko a chu kiling chang lowa thil bol hi ji achun pon cha jong kan silpi man po ven ji achun ke wa jong ka the ba ki chan the lo ji wa chun tu ni ko a hen asu bi pa naw pa palal boy kip gen ama hongkal songin hi chi ya chu ama mina chu palal boy kip gen he ka ga silpi no ven kasilpi naw hi le pu he len kip gen social worker ama mina kasilpi te he chi chun palal boy lungse ni ga tin pi le jun ki pa min te ki pa min palal boy kip gen jong nangin jong kathil bol naw ai lo le ka kin pi daw jong ka kin pi naw jong he nei na thut pi ti min jong avel tim na kan nei kinen Ichan chui tam tin kha wedding a felicitation program ichal ha now tun aban chal ki rutin speech ama sa pen chief guest sitting in pa sei kai how keep KNA president aman phan in lon tin tun aman mun phan lo tingin kaga pe do an he mas pen apa phar hoi pe ba big set tournament te ho pan thei ta tinga yo mo wa ke ma ta jongประเทศนั้นดำนายปีอาฮิจไลมุนาของทัพเทเซียนประเทศพัฒนาจาฮิจิเอ็นประเทศปามากิปาทุเซมันกระทั่งไปนี่อาบันคีนะพัฒสกีสังเจ็บตายเอาลิมได้ยังฮีสมซาบุกันในที่ไงฮีอาจิสุไลนับบอลเขายังสัตจิเอ็นไปมาฮีสอดใต้ดินโซโลเดียวฮีจะจูทุกสมซาบุกันเสียกันงะไปที่ไงฮีบิ๊กซัตทัวร์นาเมนบิกซาลำกายหอตัวมาสังเจมาไกน่าหงบัจจุนเกี่ยงกับกิพลามินอาสากัสมามาอย่างนี้ก็ใช้ยินมาหอก็มาจังล้อเห็นฮิตบังchief guest กิที่เราเลยให้เรา guest of honor กิที่จินกุนาเกี่ยวกับฮีพังพิอาสุสมละไป financial ไงสัตว์อะไรเกี่ยวกับเจียหินเจนฮิตบังสุลุงปุ๊บนั่งนี่ไปละบางสุนกังเทเราเดะอาสาเห็นที่จะก็ใช้ยินอาจจะจูก็ใช้ดึงขนาดสูมาลอง business ball ทำขัดให้เราเลย entrepreneur ทำให้เราว่าให้เลยsalary กินให้ทำให้เราว่าให้เลย contractor ทำ EP ทำขัด councilor
aki pe jong ki de lo je chun sum la pai lang akya sat je si chun ngai to wa la wang chun mi dang ko bin ti chu ka se ala ma hon ase chu sum la pai jong hi de po ye e ki tun ding e ki dok ding ti chu ka gel kho je wa kamu we he pi chi chun na gel bal ke jong ka tha no me na ka da ma la kamu de ti chu hi ya chu ki ka na hi de pon na ya cha ma hon jong alo la sei ma sa pa na hai mil kha di hon ti ya chu remind kain bol hi e yang tu ni in jingka mata chun sports secretary pan pon in bol jengin pon jong cha kala lo hi jan la sei dan cha pung li la ke ho aka ke tho ding lai kan dal ding cha sei bun chi chu hi la wang chun atang ko the na ko ta bo ka zo lo de ka ti na de de sei ai jong le nei na nga ha do bin ge sang ta jong le le na nga ham ba hi tong program ni the je bin bi biksa officer ho hi in chule participating team ho hi in na bon chao chunga ke ki fa na sang ta kan phong nge ate chang se hong ding jang kanom po in kan ko te jang chu boi je ko chen kan pui thai po in he jong le lal boy hi ke ding ai ka be pa jong hi in chule ke mun pi village authority ka to kom pi finance secretary in ke ne langa jong assistant general secretary ama ko ma nei in ke fan nga ye nong nga ye ti ka sei ama jong in ke fan pi la ma chungam ke pa thu ka po nge games and sports e lo wale piksa hi ke jong ka ngai lo ma jengin aje chu hi tong tournament hi e hoi chen nau kal teng long sunga ding ai hi er kel lo le alui pen jong hi ta ding ai hin na 1978 ti ho vela jone ke phut to ding hi ta in lam khai ho ko ma akizana sin 28 teng le golden jubilee hi de tai ti sa hi ta bang tournament hi ta bang alui hi kim he kha lo hi e ja chu ise piksa hi ke jong to gol han lai ti tau te le ka sim kain na asin punia ko nen ka hung to in 92 chu hing ai hung gi e jong sai piksa tournament ai hin ka hung zawin bol ka pe in 9394 chan jong chu piksa tournament ka hung ji bol pe thiam jong kai de pon he jong le e gol han lai ya se mi thanop nom la ke tha no mai ake pangji in 95 ma chun bhati lang ki ke pa chun kyung kit ta po in apan ti che tam ken jong ka he the ta pon tournament tang hung do ki ne hi ai ya chu piksa tournament hi tournament la che kal piang long pu ki cha te ding tournament la alui pe ne ti ga pon nom ja chu kem khat kan se che games and sports ti la ke ong gol han lai ti tham ne lai chun games and sports an ne ke long lu nen world cup ho hi ti nga hi la chun tim la nga yum jong le tv antenna ke he ya an ke ve ji tha no ma jeng ain la kum iza tham mi hem hi ita asa kum ong tam che le thanok na yong hi ake khel che ten tulang hin games and sports hi kalung jong lut be set ta po ni chi yong ki che be set lo ai lo wala world cup han lang isl ho yong ki be set lo hi ita bang din mo na ne ki men long le ngai lu na ne ta hi che piksa tournament na ship guest ding ake lom lo ta ake yong le hin ko ye ke yong to ki pa in piksa lam kai ho hi in pathin pathai bo ventin machal jing ventin 2028 ting lawang sun golden jubilee hi ta ke thanin o pi ta da thu pi ta hen gon diu chu ke nong ka tip na hi in iselang ting lo chu pi ong ka da ma hi la pan thi na ka nei yong le pan pi na chu pi no me ti ong ka se no me hi skill le piksa hi alui pen hi to ke thanin ai thea le kalbyang long sports association ka sa yong kon affiliate ki bol the han lang hele ng wai dam ti chang gai dei pi diu lang tamin jong le philip teron jang pu mang pu ka sa pu lam kai he ki lo ben ma to yang fun consult ki bol den lam tong tang jang omen sil langa ti a hi e ho chang in sponsor ki bol waran bol boy jeng ho ki a jo le hung tha sam the hi ja chu ti lang sa pan la the diu ham yang chu ga se do tha in kin chu le thu sim ne sa ka ga se do no men Saikot MLA ane hi pu mul pau thung ti tam ma sun 1980 ver so hi islang anu kon area lang ho kun sports len ta ha go pen mai chief guest a ko ama ha de gel tan chu na satan ei pa sa vin tin ki tho pin tam ta ei pe vin te ti asa ko hi ala chief guest pan hong tin do in a ho lim se hi ale
na bol pe ka vet na le world cup ta bang sun da ja na bang jenge a ke le jenge a ti ni ta na sa nga ata hai de to bang nang chung ki mai the en na a chu e pi le ke chep ai te gol se a he hat ding ki chu na hi mi jo se chen first kila im jo sen first kila the lo hi a hi ba na chu ki chep na hi ga hat pa thu pi pon game spirit nei ta ki chep pa jo thu pi jo e ti dunia participate team ho ka ga til ko na no me na so le games and sports ai lung lu te nga le no to drugs yes to life ki ti yes to life ta pa chu hiche drugs for sanga chu hiche drugs minesa ko na on thor the na ding ten chele games and sports ai lung lu ai ki chep te nga hi chilang chu kinung sun the hi ya chu sports lang zo hi ha focus wa hiche ne kham na thei ki tyo hi i pai la ti we ti ka la se to nomin chule nam ho hi khang tha ho hi hiche inam ma di wa hi kumpi ni hi ve ti hong hi na hai mil lo di hi in ni khat ting le no ho yang nam kai nong hi tiu ai lo ba le kin pi ta mi pa nong hi tiu ai lo wa le nama ding na chu nan sa ta nen to di he ti hong se do nomin reason tu ni hin participating team ho yang na sa ta pan na la wa na ho na hiche dik sa ki chai lo ding na aban iche di ISL I lik jong na lion international chem jong iche the na di ba chu pan na sa tai la ngai na ya chu pan ila the na di ba chu iche discipline he thu pi pe na hi in chu le commitment na ngai jin perseverance ngai in ti wa zo se ong ki thu to cheng la wang chen sang ta nong kai the we ti ga se no ma hi in a chai na ke in picsa official ho hi in chu le participating team ho hi in na bon chau chu na ki pa na thu thong puin pathen na pathai na bo bin tin e se ton na me na hin isu khana I ma sam lo ki na ki bauna om lo bin ki ton na me hi pathen bang bu cham na pumin alo thing ten ki chai han ti chu chai le ka ga se te hin tin piksa tournament lam pai ho ki thu bin nei ma ki pi zo khoi e jong le kain ko ten ni za dai sian ki hom na pa boy develop na ha ki jong hi mai the hi jong le chi a chai na yen ki pa ten form han tam han jong le ke pa ta yung kisan pi di bin piksa president pakala ako ve chong kai ma phat ki sai nan tan te ka ki pai di paumin pu chi bias puwa ko na holim na chan twin tin tu na ban chalutin guest of thang how keep Secretary KSOKDC ama mun le phan lo tingin kain ko bin he phan ma sapenin in na le dam na epiu pathian thang bai man lang abana tuni ni kho a jingun chief guest president KNA le LGS KNA zana sang pen ga pe in chubana biksa committee president a kona to kompi ho helang ting la khotul house po hi in kazana kain pikidin chule tuni ni khuwa biksa tournament gm hoi ding le kichip vet hoi vet sa dinga team hung zo se na bon cha kevin zana kain pe ni chubana ka speech masangin ka to kompi phalani omin Golang Helen khat ve nei din pi tim mo Golang Helen ex general secretary KSOKDC hin abana tuayong hi kato kompi hin lain vice president yong hin lain abana Robert nakut khat ve nei ga tun pi tim mo manja unit president hin amani hungjin yong nom ka sain amani zala ko ngai abana tuni ni kho hi ki phat lam ngom ka sa in lam kai ho in ki sun pi ta chu ina hung del khum riang wa he in en la ya ko na chu I ma cha bol pi thei ham helo le sei pi thei ti ong chu pakinai wal de puin yong la ngai lu na za la chung ki kal song he ti chu avela na ne het ki devin kain sein ki chep gol se iti te nga hela hin ke yong hi State League kana pe hi na 2009 na chu State League kana pe hi in
ke pe chan be hi na pe do gut diu he a tam zo wang hi over so mai theu tan en la khang tha ho hi ni ki hambo lo wa state league chan be pe do sum tama hi football la sum tama tama hi i pe do a hi le na mai maya pe lo ding biksa hunga hi cha hi kisu min sit ding ti hong ge lo diu ha pe ding le khasim honong le khasim nga di lo ding adjust ball the na le khasim le football pe ong phat i pe the ma hi le I ma cha hi mo lo hi wang football pe a le khasim ding dal ha football ong ichi sang thei lo wa he le chun double loss ki na ji chun khang tha atam zo hi di wa hi in pe ngal lo wa hi rong le ha pe diu le khai ong tha lo diu i ball pe ong chu se pai pan na thei be a hung pang thei na lai na physical fitness nei jinga hi le se pai pan na thei be a hung pang thei chu ka sei no hin tin chu le president pu na sei ta in chief guest pun golden jubilee ting le wang hin nei hai min hon lo de nei hai min hon lo diu he chu ting le wang chun tu ni khuwa sa ngai thu pi ta ong ji kal song thei na pa min patin elong sin bin kun ko ai tong alo pi ing ra kenen patin ng hành lang kun ni ko in lang kai chang dong jak thin wan nin tong alo pi he an go na wa poin ong hela na he ong thei ho ka be na he le patin tha na za le yong le lu chung a si dia se en chung le dang so yong ai lu ni ta hung kala sun ho he ka ta le ka ta pa pi en chung le no ho ti yong patin patin bo chi hen yong chu ka si do no mai en chung le lu chung a ki chim chung ho he chuan sem sa ho se na win ai lu ni ta le chung le he ki to so tu ni ta hin koi man ai la kan tu yong mi chi he ka se do no mai chúng ta hồi thế chân lệ bắt thế chân ai cái chị tiêu cầm thế đồ lệ ai cái chị họ ai cái buồn phóng đồ đi thì dòng xưa sẽ đồ nó mới in thì bị sẽ đi dòng xưa ta hay sẽ in cái dòng xem xe là sẽ đi thì cái chị nó là ai lung lút mi cái bị sẽ lâu chứ thì làm hình interest cả này biết hết rồi sẽ đứng đàn hết bằng nai ho ling dan ji jong he ka he ko se ding a kilom chang ong ka se kha lu mai thi ji jong he ho ki he thi tin phat ka a ko lim na he chan thi dan ti chi phat ka ho he chan thi dan ti la si no me ha 40th chan na big shot tournament ei mu sawa pathin thangwa na pim spen win kong ho lim sot lo de hin ai cho ki chep lang cho mà nói rằng lại gì chứ, ama Spainin tuni khoa program ki gong ho hi, ông ki gon lo na hi, gam sung wa khang tha ho nang ho, zal hin tuni khoa tournament na hong kal song zo si, ko sung wa khu khoa house ho hian lang ai lo wale manager ho captain hosting le, players ho hong zo si na bon ta sunga ki pa thu diksa lam kai mina kan phonge chuban le player izat hong jong le hichlai muna hi kusung hausa aman nuk nei pi da le tabanga hi kichip na hi thelo de hin I house pu win pu jangmang gibgen aman hichlai khoding wang kwa hi diksa tournament guna dinga phal nei pi jalwen ma chunga ki pa thu sang ta ga ki phong ki le chukil le ai house pu hin ei phal pe yong leo iza kai to ding ho tham ding tam tam hin hi so hi hi ki atong di hi hen lang hi le gu lang ho player ho na ki chip thelo de hin itabanga iza kai to tham ma hong lam kaya ijilai youth president pu chon mang pa chon mang le to khom pi youth lam kai ting member zo se the bon chau chunga ke pa thu sang ta kan pong kin we chukil le hoi lai hi jong le program a lot in sa dinga ting le
Ititi dham iho custom tikitua chief guest elole guest of honor chief host ti ho hi alo thelo hin icha hi kato khompi hano hin seitawin tukum 40 chan na diksha tournament na chief guest sa ipan pedio win mi na kholin ngai lu na nei ten pu se kai hau kip tutua Kenya President Karbiang Long aman ngai lu na nei ta ehin nok pevin aman tuni khol jong amata hongjalin kipa thu sang ta ga kisin lungsen in khut ga beng uti chikile ahin kilhon pi pu thang boy kip gen pu lal boy kip gen ama jong tutua hi ken ne assistant secretary hin ama jong hongjalin kipa thu sang ta committee mina la ki sei kini khut ga beng kin te lungsin chukile guest of honor eipan pewa gulang felta ma ta ke ni tu gulang kuloi ki on tan karbyong longa he ama jong kataw na sangin ngai lu nei tan biksa ngai lu dalin ama jong yung that pi jalwin ama chungang ki pa thu sang ta ga ki sei kinin lungsen khut ga beng kit ne ma ding no